He matenga I tāia I te karo. Koera te whakatau a te kaiwhakawā tū Pāpaku a Brent Shortland e pāna ki te toromitanga o Byron Solomon o Ngaitahu me Ngāti Raukawa I aia e whakangungu ana hei tauira nā te tauā moana. Kei aroi hana nuri tēnei pūrongo. The sea is our life, our mother. He mai aroha a te māma mō tana tama. We were always convinced that the incident that killed Byron was avoidable and preventable. Kua roa te whānau o Byron Solomon e ki ana he maumau te matenga o tā rātou tama. I te rānei I puta I te whakatau a te kaiwhakawā tū Pāpaku me te aha e tautoko ana ia I tērā whakaaro. All those involved in the project. So that includes the Navy, the shipbuilder, Lloyd's, Ministry of Defence, Government. I te tau 2012 I toromia Byron, I aia e whakangungu ana hei tauira I roto I tētehi o enei waka mo te kaipuke o te tauā moana ara te Canterbury. What would I like to have to compensate for what happened? I'd like to have my son back. Engari auare ake, kei te whai whakaro te whānau o Byron ki te kawe I te tauā moana me te kāwanatanga ki te kōti, ke kore ai anō tēnei āhuatanga e pātu ki tētehi atu whānau. Well, of course it was a tragedy, but no one had the intention of operating unsafe equipment, and it's been a difficult lesson for people to learn. I mean, they lost their comrade, they felt that very badly. Engari e kore amuri e hokia, he rua te kau mārua tau noi hotana pakeke, ka riro nei I te ringa kaha o Aitua. Under legal action, if we were seeking some form of compensation, there isn't enough compensation that can be paid to bring him back. We will get advice. Somebody needs to be held accountable. We've lost a son. His sisters have lost a brother. That can't be replaced. Kua whātau rātau e tatari ana mo te ripoata te kaiwhakawā tū Pāpaku. In trouble or strife. Engari tai mai ki tēnei wā, ka aure tonu he māramatanga kia puta mo te matenga o Byron Solomon. Roihana nuri, te karere.